Kasang Jantia National Council menta kasengi kan live hoterik unok pra arjar hulai kada rakhe ya kan khu singam jungwo kyang nang ba apok Klerian East Jantil District. Habakran hakani ka jalang upresiden jakaseng uba sambor mi limdo ado bola pengken mau yiki kamrat ba ki kambasdor jungwo kyang nang ba ula theting eru yiki MLE jong Jantil District ki batumun wanra ya ka railway dan ya literal kemenket marapo Jantil District. Ulang ba yamentahi ka East Jantil District kapadan kam Satyaban wanra ya kata ka literal Henry ulang ba ka ikap dan kam kolong baga East Jantil District dan kam syayi ki kam penroi kom ki surok ki bajana ki college bat kui de ki tate kam jagi bos sarkar. Hakan di kajelang lihat sementarung ki pada jaga East Jantil District. Wampuan kami ya kata ka railway kamtam heni apa East Jantil District. Yo nak kipar kamtam MLE yang waman mo kabinet minister. Depan penagi pada ham kata ke meeting pagba wa punce. Lalu up ya ke sur yang kipagba. Henry ke jingli hawa tang minister yang lebih berputibu. Kini ke jinggonang kini ke jingyonang yang kini ke railway teman unoduang kamnu unoduang untuk kami yang kata ke public hearing. Ke state kalangi mana ke state kawakian nado na wasdang hadu hawakut ke state kalangi umam katang 100 kilometer hejin yo kalangi kan kinang yalam wampuan kami yang kita kira wala ciguti mana wala asam ni datang dekat geri la tahu cong ampuya depoy la de yoi au surok umiat ubah anggi la de wan kerel dari jimentai kipat ba dari jimentai kinang supplier yang muyang nang ipi hadu ka dinu jengai kita kebal tela kata kamaludor hab kami penamkam dakarel weba hab tibi kata karel dinu paiga chinu laiga dong gila wamandawan karel da jamdar kimar kimata kinong rep dasuk gi pilaya kimar rep ki yang ki chakibitwan ki state henry katkim kajin tip kajin yo yang ikam kesan mata kinong rep hapa kani ke distrik yang ikam tam ke jelai ura kawi kita kimar rep ki yang ki mempunyai bagi tang upenda pendiang hapa kani ke state ke yang i henry wat ya ki jur kita la dang hawan ra in bar state penyo kejing yanang nadawan kerel penyo to do ya kibru kiwana barjella henry ikan kitre muluk bogo i kejing ma ke wakro kamu ditibi wadang agini kisni ke wadadat dan ki company ki wati bigam kata ka Cosmos the third gaya ki tha morsong yang kibru hagatan ilka sutna kinong kreator the third kat kira dah cakap dapat ke tetensari bagi jumpa lawan raya kerel berkat penentai ya kita ki Cosmos ki Star Cement ki Dalmia ki Topsem Henry kejingma up goi kitre muluk lada ya kami tiral ublai kemrat nado ki por merim maja da khuli ave bon kiliang dakar kuli daki lem kiwa daki te ki marpa khanda ko bonjat bondukom hendres nasuang wahagini kisngi kiwa kanni kiwa yanang nagini kejing ka bermau ita doki bru kiwa nabar kaba kamta kuntu jura ipi ki khot yang ka jansi wa rabi gini ka murta cha kichunang kita gulang pi wa duhai lemam lewa wamhai priangi ya kami ke railway wewa mau api ke jing penbe yang kini kinong mikmat ki yang i danga kini kisni yoi ke wina ka parti treri ke UDP deklam chega lembah kilat pathai khupor wato ke UDP kelago pedang ya kerel dato ke real kimar ki yang i kiwalai cebar kiwam kami kerel tado kimar yang kisimen plan karbo kamta kam kipat ba to bicar bahar hidimet na ya kani ke jing tumu ko chalembet yang ke sarkar
Ye poy kepor ye i wasile tamdeni waile pediangi ile mengaji wang kitu kino ilam sembalang kamu man kekuk poro perca kisen balang ye kekuk wara kita ba apa isen tiang gila tukar bi ya ke kama kaji mandemi kikuk wara pada ami surak tetensar magini karal wele ye man kam kekuk wi nado wasdang dawangi kini mohagi pada kentaja kini Henry kitnang kitau kinong mikmat kiyong ilam baklagi yo pada Henry manda ku pada madu ya kata katdem kamu sma kala air kamu jeklia hete por kenya yang berubi tekermen skami hejito wagani ke railway wo pada kunta di mardor ya gani ke juntumu yang ke sarkar wandra gani ke railway apa ke izente yang i apa izente am kami surak wa bah am kami ki government college ki residential school am kami ki development ki repair Henry hado kami ke khlimmat le wan pusnya am kami ya kata ke railway kami ta ke message ko clear ko pa chaga government of Meghalaya hejita wa ke railway wa ke message ko clear pa chaga sarkar wa I kam ki chipai kam ki nangela man ke JRC imani ki wa deklai wa psajel wa psatanat wa penyobor lada ke sarkar ko ga dekabor wa wandra kami ke railway ile mani ki wa hakmat wa penyobor lada hadi umsnan hadi chongjelle kunno kam ki chipai to man ki wa pangkla wa yala ya kam kini ki jintmu yang ke sarkar ki wa ye pendojat ke wa ye ukta ya kariti ke dustur ko yang ya ke sencar cunang sencar elka ke yang kama kamta hachwa wa kini ke umso wan tulep ko ya kini ke riwa ke jat bru ko yang man ki wa khla lada ke sarkar ko ga I hap yele dagate ke tmakar ko chai bor ke yang nebenta uchngan ke peteng ke dawan ke yang Yoi